Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umunapas sa ti serye tayo italawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Naimbag agsapam, Doktora Olivia. Agpapainit kagayam dito'y terasa. Anya ti bagam, Franco. Apay nga imasidag ka. Agmamaysa ka nga na nakatugaw dito'y terasa. Iso nga'y nasitgan ka. Anya ka di ti ibagam. Awan ni Edward ita. Nasiputak tay kotse na arimuar. Mapanager furniture shop? Olivia. Amom ka di ang sakitin na kam ko kini Edward. Anya? Inagaw na kakanyak. Saan asikat ti ay ayatek? Nudikat ni Edward. Amo na nga agayatakan ka. Ngambim malaat pailaang. Ada kami pa lang idi iti kolehyo. Agayan ayat kami. Uray pay. Kuma, saan na ka nga ingkalay sa Adagos? Franco, mabalin ka di. Lipata mo day tabanag. Kan ulitak manen nga ibagakan ka. Ni Edward ti ay ayatak. Olivia, ay ayatan ka. Ibatan na! Ma'am Olivia! Mr. Franco! Ninarakot mo mata ni Ma'am Olivia! Wala na, Gloria. Ngamin. Ay ayatak pailaang ni Doktora Olivia. Anya! Katsige, ipulong mo latakin ni Edward tinakitam. Awan na niya man na kanyak. Ha! Di taka yun! Ma'am, nakitak tinapasamak. Inagkan inarakop na ka ni Sir Franco. Talaga abastos na dyan tao. Ipulong mo ka di ka ni Sir Edward. Saan na nana? No agipulong ako. Ang mga nudakdakas pa'y timapasamak. Ma'am Olivia, Diyak kayat nga aglaban da ka ni Edward. ay unay kat ngamin ni Sir Franco. Takas lag probokar. Wen nga ron. Ngam diyak kayat atutupan ni Edward ni Franco. Tama nga nudakdakas timapasamak. Ang kasanaw no kanayon nakaabastusan ni Sir Franco, ma'am. Diyak itulok nga ulitan na pa'y tinaramid na. Nasaysaya at salaangan no inkay laag na edan ka dagiti naganak mo, ma'am. Tapno awan ti mangriribok ka. Idi pa'y lang apang panunutak dayta, nana. Ngam, kasanon ni mama. Di ka agdanag. Adda akmat nga agserbikan kwa na. Sige, panunutak ana imbag tinaibagam, nana. Bong, ada planok. Ket kasapulak titulong mo. Anya day tapos? Kayat ko nga agawan ni Olivia kini Edward. Ah. Ken kayat ko asyak tun ti mangimaton iti negosyo mi. Ha? Kat, anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Mang panunot ta iti nasayat nga ramidan ta. Tapno mapukaw ni Edward. Kat no kasta ti mapasama. Kapilitan, asyak tumaten ti mangimaton iti negosyo. Boss? Bakaten ni mama. Ken alakalaeng apagulimaken no kaskasano. Kayat mo asawan. Ipaknita ida, boss? Ariglado, boss. Basta dakilakit di, titangdan mo kanyak. Awan parikot. Ken igatangan kan tupay iti kotsem. Wow! Ayos, boss! Awan nga rod parikot!
Sir Franco, atuyan ti inumam adanom. Idi sumla ang di talamisan. Kahit panawan na kon. Kaya't kakasarita. Pangaasim ko matag singsingpet ka. Di mo ko madadaulan ti pamatagngain pa ay damadamkan ka. Apay ka di akasta akan na yun ti bagbagam kanyak, ha? Anya ko matibibiyang mo kanyak? Ket babaunan kalaan? Sipod ubing ka. Impatag ka. Siyak timang yawat iti amin na kasapulam. Timang laba iti kawas mo. Kan mangluto iti kanam. Anya nga ro ti serbi makatulong, no di mo aramidan dagita? Pinagadal na ka nga agpaiso da Madam Carla. Ngam di mo matiaplay ti inaadal mo. Tamakibarbar ka da kalatan. Makarang-rang ka, bakit? Panawan na kong ditoy. Ulitag, di mo sayangan ti pamatag nga impaaykan ka da Madam Carla. Edward, mabalin ka di asumurot ka lata iti sa di naman napapanak. Kas ko maiti mission. Uy na, awan parikot. Ken agure ka man? Adda ka di parikot? Ako ha, awan mo't kit di. Kayat ko la akadwa ka lata iti sa di naman apapanak. Ngagpapanijay clinic mo? Wen ko ma, numabalin. Olivia, ibagam ko man tipod na. Adda ka di pagbutbut ngam? Ni ka di Franco. Adda ka di madingi inaramid na kan ka? Awan, Edward. Namok nga gusto gayam kan ka ni Franco. Ingkalay saka. Kat dayta ti panggurguraan na kanyak. Edward. Ngam ibagam ko matipod na. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan. Nasayat matgarod no kasta. Dayja ataw. Uray ka na yun mi abagbagaan kini mama. Awan lata denggan na. Edward. Ngam kahit mo ka di jilangan balayo ti pagnaadan tayo. Saan, honey? Tadyak mo't kaya tapanawan tayo ti inam. Agliday lakit di, no pumanaw tayo dito eh. O sige. Sika nga rin ti makaamo, honey. Sige laan, iho. Admission kayo lang ta. Sa nabali, tadda at matamang kita itinegosyo tayo. Sige nga rin, mama. Ngam di kay madanagan. Kalpasan ti misyon, tumulong ak matlaan ka dagiti negosyo tayo. Awan parikot kanyak, iho. Kabailak pa'y nga imatunan dagiti furniture shop tayo. Sa nabali, tasan mo ta narigat ti trabaho. Sige nga rin, mama. Kahit no adda parikot, awagan dak kumadagos. Agyaman na kada kayo, Olivia. Edward. Tadta ti grupo yo agakaduami para iti mission ti simbaan tayo. Wen padre, awan parikot iti dayta. Agtitinulong tayo para iti mission. Kat kalpasan ti panagmisa tayo, ag-check up, kan agiwaras kami matan iti vitamina para kadagiti ubing iti daytoy a barangay. Andak lata katulungan nyo, padre. Pagyamanak iti apo. Tasaan ka lata mauma asumursurot ka na kami, Edward. Idinto tadda dagiti negosyo yo anasken apang ipaayam iti imatang mo. Sa nabale, padre. Kabalan pa'y ni mama nga imatunan. Kahit no di nanton kabalan, sakton timang sublat. Iso nga ita, tumulong ak pa lang iti misyon para iti pagsayatan dagiti kakabsat nga kasapulan. Agyaman akunay, Edward.
Rimaya ka tumulong kan ka dito furniture shop yo, abalayan. Total, awan mo't ar-aramidak. Di ka di tumulong iti negosyo yo. Ay nasanda ka kasapulan, Ijay. Kan, adamot ni abalayan mo fausto, Ijay, amang i-manage. Aduda, amabalin na nga ibaon, Ijay. Nasayaat nga ron, taimay ka. Tapno makapagsarsarita ta, abalayan. Kandi kag danag, tasaan na ka mang disturbo ditoy. No di kat, tumulong nga, abalayan. O sige, sikat di makaam mo, abalayan. O sige, abalayan, agmerienda tapay. Di kagdanag ta sugar-free day ta inuman ta juice. Kan naibas day ta tinapay. Sige, abalayan. Kaya't ko launay day ta merienda. Mabalin ka din ngayon daw ka nga umay dito'y furniture shop. Tapay, abalayan. Ngamin, si kansabot ti swerte ita dito'y furniture shop ko. Ngamin, nakalako tayo iti sala set, dining set, kan furniture bed. Si kati swerte kita nga aldaw, abalayan. Kasta ka di, abalayan. Mala, bay ama, taumayak manan inton bigat. Oh, at tuyan ti merienda yo, sir, ma'am. Agyaman kami, Nana Glory. Agyaman kami, nana. Ni Eva, saan ka di pa'y asimang pa? Adan iti silid na, ma'am. Ar-aramiden na ti homework na. Nasayaat no kasta. Naala, agmerienda kayo, bayat ti panaginanayo. Amok anabannog kayo, anaggapo iti misyon yo. Sige, tay na kun agluto. Tahuston to, inton makainan na kayo. Mangan kayon taon. Sige, Nana. Naimbaglakit din. Tanaanos ni Nana Glory ababaunan. Nagagat pa'y. Kanayon pa'y anadalus to'y balay. Awan makunak iti trabaho na. Kanito mat siguron, tapnon na yunam ti sweldo na. Wen, kastamot ti pampanunutat. Ingaton ti sweldo na. Kan ikam iti bonus na. Anya kayong ngeten, mama? Apay ka di adiyo maitalag kanyak ti negosyo tayo. Uray jay may sala ko maabrans ti furniture shop. Iso lang ti imatunak. Aday ta ka manan, Franco. Day tamanan, ti ibagam kanya. Sakbayapin mo say day ti papa. Nasa una kanyak nga imatunak ti negosyo tayo. Ngamawan kasuratan apam matalgad. Asi ka ti mangimaton iti negosyo. Nasken ka di pay day ta, mama? Ay, saan amabalin nga italag ko kan ka ti negosyo, Franco? Taasino ti talaga niyo? Ni Edward? Kasta ngagpaiso. Gapo ka di ta iso ti podno anak yo. Kat may saak laang nga ampon. Kasano kumatalkan ka? Ada ka di gapuna atalkan ka, Franco? Awan pa nagtalakyo kanyak, tamay saak laang nga ampon. Saan akasta iho? Ngamday ta aramid mo. Kalikagumam nga imatunan ti negosyo. Ngamday talaang barkada ti ammom. Sige. Saan ako na makibarkada? Basta italakyon kanyak, dagiti negosyo tayo. Ipakitampay ti panagbalbalyo mo. Oh, nauma akon, mama. Kanayon latan, akasta ti bagbagam kanyak. Franco, no kayat mo tinasaya at masakbayan, urno sampay ti biyag mo. Antay ta ti arak, boss. Anda pa yan pulutan at tinuno a karne. Sige. Danggayan nak nga uminom. Naimbaglangan, tado pa'y ti arak dito itagos ko, boss. Hangam, apay ka di kayat mo ti uminom ita, boss. Saan ka di nga da trabaho mita? Bong,
Imayak, tapno planuan tati kayat ko mapasamak. Ha? Sige, boss. Signal mo lang yan, Tiyor Orayak. Basta makaamukan, no kaano. Sige, boss. Namnamaam ngagbaligyak. Sige, Nana Glory. Rumwar kamin. Idagas mi pa ni Eva ije pagadalan da. Wen ma'am. Ay, wen gayam. Anya ka diti kayat yu asidaan inton malam, ma'am. Taiso ti ilutok. Makaammo kalatan no anya ti ilutom, Nana. Amumet asaan kami nga agpilpili iti sidaan. Basta si katinang luto. Agyaman ak no kasta, ma'am. Alangarod, Nana. Rumara kon. Imo na da Edward kan Eva ije garahe. Ay, wen ma'am. Inakon ijay kusina. I-check ko lang tibag ko. Ang mga nadamot na lipatak. Good morning, Doktora Olivia. Tsaklatan italtalak. Inakon. Oops. Aglisi ka itidalan ko. Takon! Daydayan. Napanan. Nagsayatan. Tanaagkakmanan ti bibig ni Olivia. Anya ka diti aramidam, Sir Franco. Nakita akti naramid mo ka ni Ma'am Olivia. Nakitam gayam. Sige, ipulong mo kin Edward. Apay ka di akas ti aramidam. Saan ka di amadanagan no maamuan ni Sir Edward? Abas-bastusam ni Ma'am Olivia. Saan na pa nang bastos ti kasjay, nana? No dikat. Panang iparik na kiti panagayat ko ken kuana. Sir Franco, saan anasaya at tikasta? Di mo ko madadaulan tinapintas a panaglalangan niyo a pamilya. Hoy! Di ka man makibiyang no di mo kaya't akabilan ka? Sipod maladaga kayo kan ni Sir Edward. Ang papaaya kun iti da ito'y a pamilya. Nakita ti panangipatagdakan ka. Kat? Anya kumait ha? Nasaya at dakan ka, Sir Franco. Isu nga agbalin ka kumamit a nasaya at atao. Sumardeng kan! Tano saan? Makaraman ka kanyak. Di mo sayangan tinapintas a masakbayan para ken ka, Huston! sir. Saya atam kit di tibiyag mo. Tapno agtultuloy tinasaliwanwan a panagbiag mo. Manakibiyang kalaunay itibiyag ko. Gaputa siyak tipudno nga inam. Anya? Nangag mo, Franco. Siyak tipudno nga inam. Anya ti aramiden ni Franco itinaibaga ni Nana Gloria. Papagayam, di uliwayan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami itingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigod nga agayat ni Franco kini Olivia, ngem ni Edward ti ay ayatan na. Nagkalaysada nga rod ket naragsak ti binangon da a pamilya.
Naglabas ti adu atawan, ngemkal kalikaguman lata ni Franco a matagikwa ni Olivia. Iti may sangal daw, kalaat ti panangagak na iti daytoy, ngem tinungpa ni Olivia. Binagbagaan met ni Nana Gloria a babaonanda, ngem tinungpa na tuy baket. Ita papagayam, adtuyan tituloy ti serye tayo ita lawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manakibiyang kalaunay iti biyago. Gaputa siyak ti pudno nga inam. Niya? Nangag mo, Franco. Siyak ti pudno nga inam. Ulbod! Hoy, ha? Sika, bakit? Sardangan nakman, ha? Awan babain mo. Ibagam kidin asikatipod no inak. Ha? Agraraman? Hindi masikogakan ka. Pinanawan naktipod no nga amam. Oh, Gaputa mas ay-ayatan na tibak nang amay sapay a girlfriend na. aniya? Nariribok ti panunot ko idi. Aging nga impas ngay ka. Katawan masnop a pagturong ak. Gaputa ulila akon adamang. Nagtala ka kiti amam. Nakunan ay kalay sanak. Ngam ulbud gayam. Aging nga nalagip ko ti mangidisukan ka. Iti sango ti gate na Madam Carla. Aniya? Nakitak anaragsakan ni Madam Carla nang ubakan ka. Nagaplaya ka babaw nanda. Taamok akasapulan na ti agaywan kan ka. Kat inawat daak. Saan? Saan apod no tayta? Nakitak, no kasano ti panangipatag na Ma'am Carla ken ka. Kat amom dayta. Pinagadalda ka. Kat pagyamanak dayta. Awan na sayaat nga aramid mo. Gaputa kwarta la ti adday ti panunot mo. Ti barkada mo. Huston! Sumordang kan! Saan na ka mamati iti bagbagam? Ti sweldo ka na, Madam Carla. Itad ko kan ka. Kat amom dayta. Gamapan mulat tay barbarkada. Kat awan nagbalbaliwam nga aging gaita. Huston! Oh. Diyak kayaten amang nagtaan yaman nga ibagam. Franco, anak ko. Di na awagan it anak. Saan asikati inak? Agbalbaliw ka kuman. Tapno na saya at timasakmayam. Pag-aasim, anak. Kasano na ito yan? Naibagak matan ka ni Franco ti pudno. Asyak ti pudno nga inana. Ibaga na nga takan ni Madam Carla. Anyan to nga tatisawan ni Madam Carla kanyak. Nubilang laang. Ngam, amok, mawatanak ni Madam Carla. Kat ni Franco, sapay ko matag balbaliwan. Oray di nakbigbigan nga inana. Basta agbalbaliw ko man.
Kat panunutan natin nasayaat para iti masakbayan na. Kailiw ko matanda Lola Greta kan Lolo Fausto. Mami, Daddy. Di kagdanag anak. Tayin-tayon to sa rungkaran ita. Ijay tayon amaturog. Sana bale, tawan mo't sarak mo inton bigan. Angam kasanon ti klinik mo, honey. Sana bale, ada ni Doktora Bilen. Isupay lang ti makaam mo ijay. O sige, sika nga ro ti makamo. Mami, Daddy. Mabalin ka dingag na udag ijabalay da Lola Greta. Inton bakasyon. O sige, anak. Awan parikot iti dayta. Kaya't ko ngamin ang makaiayam manin ni Boyet. Kumusta nga tamutan ni Boyet? Makitam tumutlaeng inton makasangpet tayo ijay. Siguro, adda manin painting na nga ipakita na kanya. Kasta ka di, anak? Wan, Mami. Naglaingag pinta ni Boyet. Nagpipintas dagiti painting na. At tuyan tigatas mo, Madam Carla. Agyaman na, Glory. Katsi ka, iminom ka din iti gatas. Saan pa'y, Madam? Uminumak tulat ta. Inton sakbay amaturugak. Aginanakamatan, tarabiin. Wan, Madam. Ay, wan gayam. Saan nga agawid da, Ma'am Olivia, Madam? Nagawid da pa'y lang ijabalay da. Tamailiw ni Eva kadalolo ken lola na ijay. Wan, nagpakada da kanyak. Kad ni Franco, si Mangpat ka din. Saan pa'y, Madam? Ay, una yun day dya tao. Kastaratan ti aramid na. Kaya't nakano nga imatunan ti negosyo mi. Ngam, kasano amay talag ko kankwana. Kat kastamot ti aramid na. Day tala aggas-gastos ti aramidan na. Uray siyak, Madam. Binagbagaak. Pudno ang nakalpas iti panagadal na. Ngam, agpatingga kadilatan dita. Apay adi na itrabaho. Adamot oportunidad no kayat na. Imbagak pa'y at tumulong iti furniture shop. Ngabdi na kayat. Ti kayat na, iso ka no, ti mangi-manage. Madam, Ay, jak amo iti day tsaya tao. sapay kumata makaamiris, Madam. Kat agbalbaliw. Kumusta ti relasyon yung agasawa, iha? Awan mat parikot, papa. Bilibak matkan ka, Edward. Takanayon kalata sumursurot ka ni Olivia. Iti sa dino man apagmisyonan da. Wen mama, sana bale? Tanaragsakak met. Nang runa no kasta makitkitak ti kinaragsak dagiti income tultulungan. Ngam, amangan met no mabaybay am tinegosyo yo, iho. Saan mat papa? Nasayaat no kasta iho. Kahit pagyamanak ti Diyos. Damakitak, ti panangipatag mo iti anak mi. Kat makunak ang nagasat ni Olivia, gaputa sika tinakiasawaan na. Nagasat mat ni Edward kanyak, mama. Gaputa ay ayatak unay. Maragsakan na kada kayo adwa. Kat pagyamanan mi tada oras yo amang sarungkar kada kami. Wen papa, saan mi amalipatan dayta? Nasayat lata ti taray ti negosyo tayo, mama. Dakkel lata ti mapaspastrek tayo. Wan iho, kat kasano. Kaya't mo ka din nga imatunan ti negosyo. Sige, mama. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Si kanti mangimaton dito negosyo tayo, tapno makainanaak matan. Sige, mama. Ngam ni Franco, amom kadya kayat na nga imatunan to'y furniture shop. Agraman dagiti branches tayo. Jack itulok akas ti mapasamak, mama. Awan pa nagtalag ko kinkwana.
Ken, kasanuna ko mga imatunan, ti negosyo. No day talag barbarkada ti aramiden na. Ti kayat na pa'y nga rod, kat amin a negosyo tayo. Iso ka no ti mangimaton. Agbalbaliw pa nga umuna. Sakbay nga ikak iti imatunan na a negosyo. Nana Glory, ikan na kiti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Basta ikanak iti kwarta. Sige. Itad ko kan katisweldok itabulan. Nayunam, kasapulak ti 50,000 pesos. Ha? Pangalaak nga iti kasta agatad. Katubutang ka Asino ti paguthangak ngay? Umutang ka kini mama. Naimbagkan ka. Tano umutang ka. Sigurado apautangan na ka. Ngam siyak. Pulos at dinakto ikan. Pangusaram iti kwarta, Franco. Di ka nagdamag pa ay. Ala, iremedyong ti 50,000 pesos taka sa pulak. Mapan kay jay furniture shop. Ta umutang ka kin ni mama. Sige, ikan kay ti utangab, Glory. Pasensya kan, madam. Takasapulan nga mintay kabagyak. When Glory, okay lang. Basta si ka. Agyamanak, madam. Mala, mabit lang. Tainak mangiruar iti kwarta. At iti kwarta kasapulam, Franco. Adamat gayam serbim abak-baketan. Mabalin ka di nga ibagam kanyak no pangusaram iti kwarta. Oh, saan nanaskan? Ala, sapay la ko mga rod, taramatam iti pagsayaatam. Pagsayata ka talaga, ti pangusarak. Ala nga rod, kat pangaasim ko man, taurnusam ti biyag mo. Aramatam ti kwarta kas pangrugyam, tapno may saganaam ti masakbayam. Adoy, ti pauna abayad ko kada kayo. Wow! Kwarta! Nasken nga agbaligi ka, Bong. Iti kasta, ited ko amin nga inkarik atangdan mo. Uwan, boss! Ariglado! Ipaknik dayjay nga Edward. Kaya kayat ti mapaay. Iso alala ingam. Uwan, boss! Sigurado ngagbaligyak! Mami, mabalin ka tingag na udak pailang iti balay da Lola Greta. Kayat mo, ti agnaod ijay? Wan, mami. Sana bali, taksingsing putak ijay. Sige, anak. Pagsaritaan mi dayta ka ni dadim. Kan, as-asitag iji pagadalan. No iji di pag naudak, mami. Sige, anak. Awan parikot. Kinapod na. Mabuta nga ka ni Uncle Franco, mami. Anya? Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan, mami. Ngam, mabuta nga kan kwa na. Sige. Ijay ka nga rudan balay da mama nga agnaad. Franco, agsarita taman. Oh, napay? Anya, ti bagam kanyak? Awan ka di ti planom at tumulong iti furniture shop. Kat day talat na nagbarbarkada ti ammo. Sana bali? Awan mo ti amok amadingar aramidak. Agtrabaho kakit DJ furniture shop. Iti kasta. Adda katulungak ijay. Katulungam? Kaya't mo asawan, sikan ti mangimaton iti furniture shop. Juan, iso ano mabalin? Umay ka tumulong ijay. Tapno makasurusuro ka. Tanya ti pangkunkunam kanya ka? Awan na muna? Ajak amo ang mangimaton iti negosyo? Basta umay ka ijay shop. Tapno makasuro ka.
Hello, boss. Adda kami dito'y nagpwestuan mi. Urayin mi lang ti kotse ni Edward. Agsipot kayo anaimbag. Amangan numapalabas yu ti kotsena. Wan, boss. Lalaingan nyo. Areglado, boss. Sige nga rotan, boss. Bye. Kakatwa. Agsipot kayo anaimbag. Nalabaga a kotse ti urayin tayo. Well, boss. Adda kayo anay balangan iti kalsada. Sa anak arumwar dito'y kotsek. Ang mga no delikado na ito'y. Naggapuan na ita kayo. No naggapo di tabantay. Awan mo ti pagilasinan ang natulid manipod di tabantay. Delikado na ito'y. Agbuelta ak. Bumaba ka dito, kotsem. Ha? Tanosan! Paltugan ta ka! Delikado na ito'y. Rumuar ka! No di mo kayat, abuongan mi ti sarming tilugan mo! Rumwarak. Ngamnaskan asiputak ti garaw na. Anya ka diti bagayo? Nakapaturong ti paltugmikan ka. Iso di kag tignay iti di mi magustuhan. Umas asidek. Nukasta. Daytoy. Natinag ti paltog ko! Pinutak ka dagos. Nagalistukan. Pinidot mo adagos ti paltog ko. Kakadwa! Bagsulan niyo! Awan nagtigna iti dakes. Tanusan. Paltugan kayo amin. Loko. Kasta unay gaya mabutong mo. Ngam natured ka nga garamid iti kinadakes. Napunta na ka di? Saan? Ngam day tamuging mo ti punteriyak. No di ka agsaw iti pudno. Apay akayatak apatayan. Sige, ibagak ti no. Basta sa anak lakit di agudasan. Boss Franco, inawagan ka. Tayo baga ka nagbaligi kami, timparamid mo ka na kami. Nasaya at launay. Umay ka ita dito'y ayan ko, boss. Ibaga kan kano sa dino to'y ayan ko. Sige. Iba kang madagos. Umay ka dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak, itamat lang. Bye. Daytan, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco. Nasayat. Kita itati aramiden na. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Anya ti aramiden ni Franco. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Gagayem, di yu liwayan na dinggan tituloy ti seryeta yo itaalawas ana paulwan. Rehas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Umay kayo dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak, itamat lang. Bye. At dayta, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco. Nasayat. Kita itati aramidan na.
Tasan ang nagbaligi iti plano na. Boss Edward, pangasima, pakawan anak. Isublikan ka ti kwarta, nga imparsyal na kas bayad kanyak. Agulimak ka. Ikan na kumay ti waya-waya. Rukatan nak dito yung nangigalutam kanyak. Ipagarup mo siguro nga awan amok may papanitipan na kilabanan niya. Isuan natured ka amang gudas kanyak. Ni Boss Franco tinagkunagudasan ka, Boss Edward. Kan kunana pa'y, bakit kanon ni Mamayo? Kat nalakala apagulimakan. Kas nangig mo mait, itintad ko kan ka cellphone ka. In record ko, iti na minsan ti saritaan may. Ta iti kanitaw asan nga agtong paliti ka rin ibutaktak ko ti kinapudnaw. Juan, agpada kayo at dakas. Dakas matlang ti panggap na kinimamayo, boss. Ngamin, kayat na asulwain ti kinabak nang yaw. Adda akon dito'y daan na pasdag. Naulimak dito'y. Ayan ni Bong. Magagaran ako na makaammo iti baligi na. Mapanak iti daya banda. Tiloko. Sa Ingatan dagiti, ma'am. Ah, Ket di ka tignay ti dakas. sino? Pulis kami! Pulis! Umay ka, kapkapan ka. Amangan no at armas mo. Anya ti kaya tasawon daytoy? Apo pulis, ni Boss Franco ti dadawolo mi. Iso ti mastermind iti pananggudas mi kumakin ni Boss Edward. Nangyagyo matin record ko asaritaan mi. Apay nyo adda ka pulisan ditoy. Ha? Sakbaya simbangpet ka. At dadan ditoy. Oh. Gagayem ko amin ida, Franco. Iso asaan ka nga kibaltang nga agaramid iti dakas. Tamay sa laabilin ko katakwada. Dakis ka. Takrot? Ha! Inutil! Ha! Aglaban ta! No day tati kayat mo. Sumardeng ka. Nakarit ka lata, Franco. Awan utang mo anay baganakan. Ibatandak. Da kayo a pulis. Ha! Taglaban kami man, ididay tang Edward. Matay! Numatay! Sumardeng ka kunak. Ha! Sige, Apo Polis. Ibatan nyo, taglaban kami. Oh. Sige. Gam di mo gamden ti aglipas. At dakas ka lang. Oh. Nakarit ka pa lang, Franco. Nagado kita sa umon. Nakarit ka. Ngam awan mo't gayam ka ba? Sige, gagayim ko, Apolis. Tiliwan nyo dahito at tao. Kasta tinapasamak, mama. Ket adda itan ni Franco ijay pagbaludan. Dagiti gagayim ko, Apolis, ti makaamukin kwanan ijay. Diyos ko, anya ka di na ito'y nga inaramid ni Franco. Kaya't natagikwaan ti amin na kinabaknan tayo, mama. Ken kayat na pa'y atagikwaan ti asawak. Taging ga ita. At dapay la panagayat na kina Olivia. Anya? Nagdakas talaga ni Franco. Agraman biyagyo. Kaya't na pa'y apukawan. Diyos ko! Franco, anak, Apay nga adda kayo. apay ang kastoy tinasubok mo. Anya tinagkurangakan ka. Impatag ka, kaspun nga anak ko, Franco. Wah, Amin na kayat mo, ipapaaymikan ka. Pinagadal na ka, kanasaya at tibiyag mo. Kami itilikodan dayta, pinanggap na kami apatayan. pumanaw kayon. Franco, anak, anya tinabasunan ka
ka. Anya! Umanaw kayon! Umanaw kayon! Bilang ka ng taon kanyak. Impatag ka, Franco. Nga maapa. Ustad! Abay, anak ko! Una yan ni Franco. Una yan ti kinadakas na. Kasano no nagbaligi iti panggap na. Bayan tayo pa lang ni Franco iti pagbaludan. Anya day jay? Nana Glory? Adda kayo matgaham di taasidag. Anya tinapasama kada kayo. Tanaibatan niyo pa iti baso. Sir Edward, anya ti kayat asawan tinangag ko. Ni Franco, aday dya pagbaludan. Wala na. Apay, Sir Edward. Apay nga adda ni Franco dya pagbaludan. Anya ti madi nga inaramid na. Nana Glory? Apay anay balod ni Franco. Saan ang mabalin ang mabalod ni Franco? Saan? Nang rikang pakpailaang iji furniture shop. Awan kanas kong agtrabaho. Maawatan kayo, Mama. Nagsakit rik iho. Diyak maiwaksi iti panunot kan rik nak. Akasto'y tinaramid ni Franco. Huwag nga rod, Mama. Ngamtinas ka nita. Sana nagbaligi. Kanaday ta niya pagbaludan. Anak. Nasakit mat para kanyak ngayon pabalod ko. Ngamday tati may parbangkan ko na. Sana bale. Tabi nagakdag iti gagayim ko a pulis. Asan da kumaadangran ni Franco. Ngamkit di, protektaran da. Agyan ni Franco iti pagbaludan. Aging gat makaamiris. Adto'y ti danom, Nana. Uminom kayo. Pagkalmaan nyo tirik nayo, Nana. Ma'am Olivia. Maladingitan kayo kadi. Gaputa na ibalod ni Franco, Nana. Juan, maladingitan ako unay, Ma'am Olivia. Unay. Nana, maawatak. Gaputa sipod maladagada ka ni Edward. Kat da kayon tinangay aywan kadakwada. Ma'am Olivia. Ala, husto, Nana. Di kay unay agladingit. Ni Franco, kasjay ti maiparbangkan kuana. Ma'am Olivia. Husto, Nana. Di kay unay agladingit. Glory. Anya tinagkurangan ka ni Franco. Apaya kastoy tinaramid na. Naimbaglaan ganta saan na nagbalik. Tanusaan. Malamlamayan kumaitan ni Edward. Nasakit dirignak. At imbilang ko nga anak. Kat kaya't na kami apatayan. Apay! Madam, nasakit man tiriknak. Nga daytay ti pagbalunan. Gamawan mabalin ko. Gaputadakas matgayam. Nakasaksakit kanyak, madam.
Wan, nakasaksakit launay. Maawatan ka, Glory. Agpadatang agladlatingit. Gapo iti dakas nga aramid ni Franco. Mapakawan niyo ka din ni Franco, madam. Anak ko ni Franco, Glory. Anak ko lata. Uray dakas ti aramid na. Madam. Kasta una iti panagsangit mo, Glory. Agyamanakan ka. Gaputan na patagkan ka ni Franco. Wan, madam. Napatag kanyak ni Franco. Napatag launay. Edward, ni Nana Glory, adda ijay terasa. Agsangsangit latta ijay. Maawatak no hapay nga gladingit ni Nana Glory. Nasakit para ken kuana, anay balod ni Franco. Wan nga ruhad, honey. Maawatak. Gaputasipod ubing kayo. Iso tinangay aywan kada kayo. Umay ka, mapanta ka sa sarita. Liwliwain ta. Saan ang mabalin, abaybayan ta. Mabalin mo lata mapansarong kara ni Franco ije pagbaludan, Nana. Ibagamlaang no kaano. Takuyo ganda ka, Nana. Awan mo tidakes na ngayon kasarong kara ni Franco, Nana. Sir Edward. Amin tayo kat malidayan, Nana Glory. Kayat ko sa rungkaran ni Franco. Nga uray siya lang timapan. Kabalak nga oray si siya lang. Mamulibya. Sir Edward. O sige, Nana. Awagak tigayam ko a pulis. Tay pakaamok a sumarungkar ka ijay. Si kagayam tinako na ti pulis at dalaw ko. Juan, kumusta ka dito'y pagbalod? Apay ngay may ka. Anak! Ibagam tiga puna. No apay ngay may ka. Gaputa kayat ka makita. No awan ti importante ngay ibagam. Mapalin mo ti pumanaw. Anak! Pumanaw kan! Kat di kan kayat amak kita bay! Franco, at damanin tayo pa di akanayon asumarungkarkan ka. Manong matsabulan nga umay nakasarsarungkaran. Owen, naanos ni Padre Santiago akanayon asumarungkar. Ken mangkasaba ka tayo. Uwin nga rod, Franco. Kat mamatiak iti pagbagan ha. Ngawan sa bale apagkamangan tayo. No din ni Jesus. At ay tantigayad. Ilukat ng tiri daw to yung selda. Sige, rumor kayon. At sa ngayon niyo. Naawatan niyo ka dito imbaga kakabsat ko. Wan, Padre. Mga padre, Well, Padre. agyaman kami unay, padre. Agyaman na tanaawatan niyo timbinglay ko kada kayo asa sa uti Diyos. Katsapay la kuma, tayaplayo iti biyagyo. Iti kasta, nasaya at timasakbayan niyo. Pampanunutak tayo na ibaga ni Padre. Ani Jesus, kat imay para kadagiti managbasol. Saan kat akadagiti nalintag? Wan, Franco.
Ket no si dadaan tayo kano sumurot ken Hesus. Nasken nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Ket bakawanan na tayo. Ken ugasan na, dagiti basbasol tayo. Ket agbalin tayo na abaro aparswa, iti imartang na. Husto kayo. Ket naamiris ko itan. Nalabit. Daytoy ti wagas ti Diyos para kanyak. Tapno agbalbaliwak. Juan, Franco, oray na kami. Nasken gaya may balod tayo. Sakbay nga awatin tayo ti Diyos, iti puso tayo. Husto kayo. Ng pagyamanan tayo. Tadalat ta silid iti kaunggan tayo. Tapno agamiris ket agbaliw. Katita, ituloy tayo tagsingsingpat. Ituloy tayo ti agbalbaliw. Nakasaritak ni Padre Santiago, Edward. Di mawasak iti simbaan itay. Kasta ka di, mama? Kanayon na sa rungkaran ni Franco, iti pagbaludan. Wen, mama. Kasta tinako na ni Padre. Kanayon na asarong karan ni Franco, tapno kasabaan na. Ket, madlaw kano ni Padre, anapod no ni Franco, iti panagbalbaliw na. Wen, mama. Kasta tinako na kanyak tigayem ko a pulis. Imbaga kadakwada, asanda ko mga itulok nga dadakes ang mapasama kini Franco iti pagbaludan. Agyaman ak iho. Ta itilikudan ti dakes nga aramid ni Franco, ket masaknan kalataken kwa na. Kabsat ko ni Franco, mama. Wen iho, kabsat mulat ta ni Franco, ket agpada kayo, anapatag kanya. Yak ninamnama. Nga da kayo amin itangal daw ti dalaw. Kumusta kan, Franco? Kumusta kan, Franco? Franco, anak, Mama, anak ko. agyamanak. Tasin narungkaran daklata. Kunak nalinipat da kon. Saan? Saan, Franco? Saan da ka alinipat? Mama, pakawanin da ko nga. Kaslamat ka na kayo, Edward. Olivia, pakawanin da ko nga. Itikinadakas ko. Lipatan tayong tinapalabas, Franco. Ketnam naman mi, ngagtultuloy ko mati panagbalbaliw mo. Aramidak na ito, Edward. Agyamanak. Nanapakawandak. Nanang, Oh, Franco, anak ko. nanang. Pakawanan na kumamat. Ikalik. Ituloy ko nagbalbaliw. Agyaman ako na, anak ko. Mama. Amoy ka din. Anina ng glory. Tipod no nga inak. Wen, Franco, Oh. amuin. Kat pangasim, tagsingsingpet ka di pagbaludan. Taado kami nga agururay kan ka. Nangag mo ka ni timbaga ni Madam Marta, anak. Uwan nanang. Nangit ko. Napudnulakit iti panagbalbaliw mo. Oh. Nakasaganak amang ipagna iti iruruar mo. Oh. Edward. Katita, Nana Glory, kan mama, saan kayo kuman ngaglitay? Ta saan tayo anapukaw ni Franco? No di kat, nasarakan tayon. Akayat na asawan. Sabali ita ni Franco. Kaputamaisan abaro aparswa. Diyos ko. Agyaman ak unay.
Kat baliwan tayo timang rugi. Para itinaragragsak a pamilya tayo. Ditan papagayam at tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Inikan biyag dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Ann Nalika, Virgie Paglay, Randy Castro, kento'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsanggot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alex iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag, tabarang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alex, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ita, tanaitid kun ti tawid yung agkabsat, da kayong ti makamaw, ay wanan yo, tapno sana basta mapukaw ka da kayo. Tatang, rumbang kuma, analawlawa ti para kanyak, tasyak ti inauna. Ay na, Daril anak ko. Agpada analawa ti dagayong agkabsat. Ken maysa, agpada kayo lang anak ko. Isong agpada nga road, ti sukat, tinaitid ka na kayo. Nabingay iti husto. Malaksid laeng to'y nagtakderan ti family house tayo. Gaputada kami pa'y mat kininanang yo. Ngam aggudwa kayong tumat laeng iti daytoy, intunawan kami ni ti inayo. Ala, uray pagguduan tapay lang ti daga para kanyak, manong. Rumbang lang akasta. Uray basit lang ti dagam, gaputasaan mo matlang nga amo ti agtalon. Ay sana mabalin ti kasta, Daril anak. Maditi kasta. Di ka agbalin ama naging bubukod. Basta, rumbang analawlawa kanyak, tasyak nga ron ti inauna. Saan ka kumamata kasta iti kabsat mo, anak ko? Rumbang kinawatan kayo. Gaputa dudwa kayo lakit nga road. Pangaasim, manong. Di mo kumanrangrangan dagiti dadakkel ta. Maipapan iti dahito'y abanag. Sip-sip ka mata niya. Oy, husto daytan. Nabingayen ti dagayo. Iswarumbang nga kinawatan kayo, Alex, Darrell. Anya, kasta ti imbagbaga ti kabsat mo, kunam lakay. Dahil tatipod nung bagat. Ngambaybay aklatan ni Manong Darrell. Tatalaga akas jay ti ugali na. Ngam kanayon kumangagan anad kayo, tatang. Amangan kit dimot no anya ti mapanunot ng aramidan kada kayo. Saan mat siguro, anak? Pudno ama di ti ugali na. Ngam saan namat siguro ama aramid ti mangdangran kanyak. Basta, tatang. Kanayon latangagan anad kayo. Saan mi akayat kaninana nga dadakas na mapasama kada kayo? Husto ti anak talakay. Agan-anad ka ang kanayon. Gapot na amangan no adakit di matdakas ang mapanunot ti kabsat mo nga aramidan kan ka. Gapo iti tawid jo adaga. Di ka agdanag bakat. Alma, anak. Kanayon nga agan-anadak para kada kayo. Ne. Apay ngay. Inturong ni Manong Darrell ti danom dito'y kapagayak. Sapay dandanin maapit dagitoy. Apay akasta ti panang kitam kanyak, sika, Alex. Manong, apay mo nga inturong mo ti danom dito'y kapagayak. Dandanin maapit dagitoy. Sigurado ang madadaal no masubraan ti danom na. Awan bibiyang mo iti kayat kong aramiden. Ala,
Panawan nak dito ita, ang mga nuan niya pa iti maaramid kukan ka. Pangasim manong. Jak kayat tiriri. Kahit, anya nga rin ti kayat mo ita. Kayat mo ka di nga ikali ka asibibiyag dito italtalonam, ha? Ala. Sapay ko mga rod manong. Tanaragsak ka. Iti kasto yung aramidam. Ala, agtugaw kayo nga kabsat. Kaya't da kayo ang makasarita kininanang yaw. Ket sapay la kumata dumngeg kayo. Nang runakin ka, Daryl. Ala, ibagayon ti kayat yung ibaga nanang. Tatang, tanay, adupay ti rumbang aramidag iti taltalon. Manong Daryl. Saan kumamot akas tati panagsasaom? Irespetom kumamot datatang kananang. Talaga asip-sip ka mata niya. Pangaasiyo kumaanak ko. Saan kumaatitawid yu adagati poon ti pag-aapaan nyo? Risoten nyo kumaday to'y asusik yo. Pangaasiyo kuma. Adula amin dagitang ibagbagayo. Ti kunayo kidday, adayo ang napatpatag day tanga Alex ngam itisyak nga inauna nga anak yo. Hindi takay man lagay. Awan sirbi day to'y asalitaan. Huh? Baybayan yun ti kabsat ko. Tatang, nanang. Talaga bastos day dya kabsat mo, Alex. Awan pa'y serbina nga isuti na una. Saan mo atultuladen ti kapsat mo anak ko? Kat kanayon kumangagan anad kakankwana. Taamangan no addama di apanunot na kontrakan ka. Unanang. Atuyan ti kapiyo, tatang. Ada ngamin aramidan ni nanang, iso asya kung tinang timpla kan nang yug. Agyaman anak. Ay na, talaga nasingpet kan nagagat ka, anak. Tatang, malagip ko ni Uncle Daryl. Apay nga takas dyan ti ugali na. Nagalas. E din to ta nagsaya at mati ugali da kasinsin mara kan anti maymay. Huwag nga ron, anak. Ngamdyak ka man mo. No apa ang nagbalin akas jay tigalad ti kabsat ko. Nang rungi, idinaitad kada kami ti tawid mi adaga. Dahita lang ata ti rason? Diyak ka mo, anak. Ngambaybayan tayo latan ni uncle mo. Patsek, agbaliw tumatlaang. Sabay la kumata mapasamak to dayta, tatang. Nagmayat akit kita ang dagiti mulak apagay ita. Nagpipintas ti rubuat da. Sapay la kuma. Taado ti maapit mi ita. At dakamad gayam dito'y kapagayam. Sika, sip-sip. At dakamad gayam, Manong Daryl. Naimbag abigat mo. Nasayat mat. Gaputay may naksinarungkaran dito'y talon ko. Sa anak ngay may dito'y tapno sa rungkaran ka. Sip-sip. Manong, anya ka di mananday nga ibagbagam. Talaga mo't asip-sip ka niya. Agasam day tangay. Siga ti ayunan dagiti dadakkel ta. Di ka kumamot agsao iti kasta, Manong. Awan amok abasol ko kan ka. Kan mabalin ka di. Urnuson ta kumanti di ta pagkinkinawatan. San akayat datatang kenanang nga agririta. Manong, agkapyata kuman. Saan to ang mapasamak day ta, Alex? Tagurgura ka. No apay ngamin asikati nagbalin na kabsat ko. Manong, apay ka di akagurgura na ka. Pangasim, agkapyata kuman. Ipatpatag ka akapsat ko. Adulamin nga, mom. Itanam kan tupay dito, taltalon mo si bibiyag na eh. Masurunak kan ka. Manong. Anya? Kasta timbagbaga ni Manong mo kan kalakay? Huwag bakat. Ay, nakabutbut ang matan no kasta. Ang mga no adamat da ka sa pangpanggapan na kontrakan ka. Jack mo. Noon niya ti pampanunutan ti kabsat ko itang aramidan. Ngam sa anak amabutan kang kwa na. Nupay kasta, agan anad kalat na aka na yun, lakay. Di mi kayat nga dadakas ang mapasamakan kan. Huwag bakat. Agan anadak para kada kayo a pamilyak. Agyaman naklakay. Diyak lang amin maliklikan dagdan agparakan ka. Ala, husto daytan. Di ka una agpampanunot. Gaputa ang mga numakapadakas itin inawam.
Maturog takit din. Tani, rabiin. Naimbaga bigat yun, nanang, tatang. Kastamat kan ka, anak ko. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, anak ko. At da ka din napatagagagaram. Ada, tatang. Anyad ay ta, anak ko. Ala, ibagamlaang no anyad ay ta. Umay ko ibaga, nga umadanin ti panagapit mi kadagiti mulak apagay. Ket itad kunto ti para kada kayo. Ay, agihaman kami unay, anak ko. Talagang agsupadi kayo iti ugali iti kabsat mo. Adayo, anasaysaya at kangam isaw. No pa'y kasta, idaw-dawat ko nga agbaliw tumula ang tikapsat mo, anak ko. Saan mi asar nga nabagbagaan ni Daryl? Nga masapul lat ti panagananad mo akanayon, anak ko. Di tayo amo no anya ti pampanunutan ti kabsat mo kontrakan ka. Undatang, ket agyaman na kada kayo. Sige nga rod agpakada akon, inakbantayan ti kapagayan, adungamin dagiti bilit. Dumagas ka pa'y man dito'y balay, Daryl. Ada napatag nga ibagakan ka. Anya manan na yati ibagayo, tatang. Ibagayon, tani, ada na patag apapanak. Kaya't kalay nga palagipan. Pangaasim kuma. Tadi mo ko magurgurahin ti kabsat mo. Baliwam ko matimadi nga ugalim. Amumay dagiti aramidam kini Alex. Nagipulong gayam kada kayo dahi tao. Agsaga na kanyak dahi ha. Talaga pagpungpung tutan na. Pangaasim kuma. Sarde nga mo nagurgurahin ti kabsat mo. Kan baliwam matin ti madi nga ugalim. Ti kunayo kit de. Talaga napatpatag dayjay nga Alex ng itisyak. Kasla didak anak itikasta nga iparparik nayo kanyak. Manong Daryl, di mo kumamat bastusan ni tatang. Irespetong kumamat. Ay, pangaasi yo. Di kaya agri kaya nga gabsat. Urnuasan nyo kumatan yaman na pag-apahan nyo. Mapana ko ni Jay Talon, bakit? Masapaak. Gaputa itangal daw ti panagapit kadagiti pagay. Sigurado, addan ijay dagiti tattao a kinasaritak nga agapas. Sige lang kay, umay kay tubalunan inton madamdama. Pasensya kan ta sa anak ang makatulong ita. Okay lang, bakit? Maawatan ka. Basta nadam tabagim. Tapno na salunat kayong tulat ta, iti agbalin nga anak ta. Wala kay. Ngamni, tay kanayon nga ibilbilin ko kan ka, ha? Agan-anad ka. Di tay laam mo ti mabalin ang mapasamak. Nang runa kat talaga napudot ti darakan ka di kabsat mo. Bakit? Hindi kagdanag. At dati apo, akanayon amang tartarabay kanyak. Sige mapanakon. Alex, nasaya tagmay sa kaanadanon ko dito'y talon mo. Manong Daryl, anyat aramidom dito'y. Apay databo ng igam mo. Tapno awanan tisip-sip kadagiti dadakkel ka. Gudasan kan, ayok ka. Nagdakkel nga ulag tirimor manipot iti kapagayan. Agturong iti ayan ko. Aglisi ka manong, kumpayag! Naipaglakit din. Punakno ka ni busan akon. Hindi ka nagbutang manong. Natayin ti ulag amang tukaw kumakan ka. At ito'y tinanom. Uminom ka pa tapno mabangaran ka. Agyaman na ka. Inispal na kan patay. Nga oray pinagpanggapan ka iti dakas ading ko. Rumbang laan tigas diyang inaramid ko manong. Agkapsat ta. Katjak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Gabot ay patpatag ka, manong Daryl. Sige manong. Taituloy mi ti aggapas kadagiti kakadwa. Ading ko. Agyaman na ka. Talaga na kasaysaya at kakapsat. Pakawanan na kuma. Kadagiti madingin pakpakitakan ka.
naragsak kami kininanang iyo, anak ko. Gaputan na saya at intilinangin yung agkabsat. Wan ngagpaiso, anak ko. Nalaos ti kinaragsak mi. Gaputan nagtunos kayo ngagkabsat. Agtintinulong kayo pa yun ijay talon. Una nang, tatang. Jack pulos malipatan ti panangispal ni Alex kanyak kan patay. Pinatay na ti ulag amang tukkaw ko makanyak. Di mon panunutan day ta, manong. Inaramid ko tikas jay. Gapu tay patpatag kaakabsat ko. Tadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Gapu iti dayta, agrambak tayo. Rambakan tayo, man ti pa nagkapihayon nga agkabsat. Wan, anak ko. Agrambak tayo. Kas panagyaman tayo iti apo. Gapu iti pan nakaurnos tilin ng inyong agkabsat. Agyaman kami, tatang, nanang. Madlawan na ragsak ka, alakay. Talaga naragsakak bakit? Gaputan na saya at matlangan tilinangan ming agkabsat. Nagbaliwon na namin pinsan ti kabsat ko. Kat nasayatan kanyak. Talaga nasaya at Diyos kada tayo, lakay. Ala, umay ka. Tumulong ta mga sikaso kadagiti may nakipagrambak akakabagyan tayo. Una bakit? Asikasun tayo ida. Gaputa may damat makipagragrag sa kada tayo ita. Ita, nasaya aten tilinangan mi nga agkabsat, Mr. Lonely. Ket namin pinsan meten na nagbaliw ti panakilangan ti kabsat ko kanyak. Ita, nakalpas meten iti panagadal dagiti anak mi. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, nasayat met. Gapo ta nasapsapa ti panagbaliw ti kabsat mo. Nasayat ka atao. Iso adinangag ti Diyos dagiti kararag mo. Ala, agyaman kami met iti panangibinglay mo, iti daytoy apakasaritaam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti nagan nga Alex, iti syudad ti Baguio. Tampok diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbeg ita ket impatulod. Ni pagayam Alex manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Addaanak itinasingpet ken napintas nga asawa. Ngem no apay anaaramid ko tinagbasol ken kuana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alex. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Saan ka kadi magagara na maadaan tamatan iti anak? Sa nga pulo at awantan nga agdandan na, kasakasawa. Ang maging gaita, kat di tamatan maadaan iti anak. Uray kayat ko lakay. No talagang awan pa'y. Anya ngay ti maaramidak. Urayin ta No talaga apara ka data. Iparabor ti apo dayta. Di mumot kayat nagpa-check up. Tabarang maadaan ta kuman. Kasanungay no siyak ti adaan problema. Amangan no isukat nakto. Iso anasay-saya at nga urayan talangan. Ay, ala, maturog takit din. Tamasapa ak nga aglukat iti istor inton bigat. Kan uray si ka, masapa ka mat amapan at trabaho. Kumusta gan, Tistor? Ado ka di matla dagiti gumatgatang? Wala kay, planok nga rod anayunan tilakok. Kayat ko taaglako iti lamas, karne, kanat natang ditasango matlaang ti istor. Ay, mayata bakit? Ala, asikaswam nga rod no anya tinasken nga asikaswam. Yaramidan kanto iti pagyanan ti daduma alakom. Pare,
Nakaturog ang dagiti kakadwata. Ape adi ka pala maturog. Sana ka makaturog, pare. Anyaya ti pampanunutem. Ada ka di parikot mo. Awan. Pampanunutok lang ti kasasad mi nga agasawa. Awan mo't problema iti panagden nami. Ang maging gaita, ket awan pa mo't anak mi. Ina, pare. Ubing ka pa ay. Dumtan tulat taday ta. Kasano nga roden, no saan kami amadan iti anak. Ay, agpakonsulta kayo ay iti doktor. Dahita nga ro ti problema. Sana kayat ni bakit tamabutang ka no. Amangan ka no maamuak nga iso ti adda deprensya na ket isukat ko. Iti nga inside mi. Awan puli mi. Weno lahi mi alupas. Idinto ta kada bakit ket adda anti na alupas. Kabsat mismo ti inana. Ket kasanon, no iso ti adda deprensya na. Anyat aramidam. Saan kumot nga isukat ni bakat ko, ha? Ay ayat at ti asawa, pare. Oh, lakay. Nasaya at tanasapa ka itaasing mangpat. Maala, sumrag ka pa itaday bagat. Ano data bakit? Rugyamon ang aramiden ti pagtagilakwak kadagiti karne. Lamas kanat natang. Tapno marugyak mo ti aglako. Una, saan ka nga ta marigatan? Ada istora bang bantayan? Doon nga ado ti gumatang. Amumot a Sabado kan Domingo lang ti kadak dito'y balay. Napanunot kunday talakay. Di ka madanagan. Tanukas pangarigan adun ton ti agatang. Mga laak to iti kadwak ng agbantay. Mala, sikat ti makamo bakit? Alang arad tarugya akong nga aramidan ti pagtagilakwam. Adura. Ay nalakay, nakayayat ti aglako. Napigsa ti talipaman, ado ti gumatang. Kasano nga rudan bakit? Pangalam nga iti kadwang maglako ita. Nakasaukon ni nanang ko. Nagpabiro kak ijay baryumi. Ado ti awan ng trabaho ijay. Ket no makabirok, mangipaw itak to iti pamasahin na, tapno makabiyahe ad agos. Nasayat no mga laka iti katulungan. Tapno saan ka amarigatan. At damat bakante a kwarto dita. Isun at ipagyanan na. Siyak ni manang mo Adora. Kan isumat ni asawak. Iso ni manong mo Alex. Dua kami lang dito'y balay. Ngam kanayon asyak lang ti makadwam. Ngamin adda trabaho ni manong mo iti weekdays. Bale Sabado kan Domingo lang ti kaadda na dito'y balay. Ti may bagak, kahit agtinulong kayo kanimanang mo iti trabaho dito'y balay. Kasamutan iti pagtagilakwa na bambantayan na. Ti itali pa kunak man langin. Awan problema di tama nung. Saan da ka problema? Tanairwama kun iti trabaho. Amo kun ti araramidag. Uray saan da nga ibaon. Amok ti aggaraw. Day taman ti kayat ko. Di ka madanagan. No nagagat kalakit di, nayunak to ti sweldom. Ad-addan nga gagatak no kasta, manang. Sige, tulungan ni manang mo nga gidasar tamangan tayon. Iti kasta, makainanakan. Nabigat kanton nga agruging agtrabaho. Tamo ka na bannog ka iti biyahe. Wen, manong. Hello, bakit? Nakawag ka? Apay? Wala kay. Ipalagip ko lang ti atendaran ta akasarti kasinsin mo. Ang mga numalipatam, inton Sabado day tiyan, iso nga agawit kanto iti Biyernes. Ay, imbag tayong palagip mo bakit? Ay, nalipatak kat kuman. Amok kat amalipatam, iso nga rod ni inawagan ka. Ay, kumusta ka tikadwang dita bakit? Nagagat ka di lang? Kan amuna ka di ter aramiden na? Wala kay. Amuna. Nagagat. Uray saan ko nga ibaon. Iso ti para luto iti kanan mi. Kan para inaw. Uray saan ko nga ibaon. Sige lang kaya. Tani. Adda pa'y gumatang. Bye. Bye, bakit? Lakmay, bumangon kan ata ni Aldawan. Amangan no saan ta maabutan ti kasarti kasinsin mo no agbayag-bayag ka.
Maditirik nak bakit? Aglamin nak, nasakit ti ulo ko. Dapadapan ka man. Ala, nagbara ka mat ngagpaiso. Kasano da ito yan? Uray si kalatan ti mapan. Iba nga malang kaninsan nga guri-gurak. Yan, idanon mo tinabara akablaho ko. Ngam kasanukan ngay lakay. Awan mga sikasukan ka no panawan ka. Sigurado abigat ton no makaawid ha. Adamat ni Maylin. Isun na ti agluto iti kanak. Kabalak na iti bakit. Kababayin ka ni insan. No, santa nga umatindara. Ala, si kangarod ti makaammo lakay. Mangan ka kan agtumar ka iti agas. Ala, tasakbay nga agrubuatak. Bilinak ni Maylin nga isupay laang ti makaammo dito'y balay. Kan isupay laang ti mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko. Adto yun ti kanan kan tumarang manong. Inyot kundi ti kwarto yung, tapno saan kan arumwar. Agamanak. Idi sumlatan di tala miseta. Siyak tulatan ti makamo. Wayan manong. Sige manong. Agsubli ako ni store, taamang ano adda gumatang. Mabit lang. Awan ka di boyfriend mo. Ngayon bati medyo lugar yaw? Awan manong. Apay ka di. Ako awan. Nadamag ko lang. O sige, rumor ka nga rodan. Manong, kumusta ti Riknam? Adtuyin ti kanam. Malamlamin na kading. Ay, mabiit lang manong. Dublyak ti ulas mo. Sige man nga rodading ko. Malamin na ka. Aday ta. Kasano da ituhin manong? Anya nga iti aramidag. O sige, arakupan ka langan. Aday ta, inarakop ka. Tapno bumara ti bagim. Pare, nasayata nakasublikan. Ngam nasaysayaat kuma, no naginanakapay. Karkaron nga agsakitak no dakin di balay pare. Sige, pare. Panawan ka pa dito Tay tuloy ko ter aramidag. Nasayat na dito yak pelang. Diyak ka mo ter aramidag. Kasladyak kaya tang gagawid. Makonkonsin siya tunggal makitak ti asawak. Dahil jay tumataylin. Kinunana pa'y akras na ka na. No apay mo't ngamin nga inarakop na. Manong, naimbag na nag-awit ka. Kaya't ka kumakasarita. Amok alikliklikan na. Manipod ada na pasama ka data. Pakawanan na ko Maylin. Ang nailaw anak lang. Amumot nga dasawak. Kat makunkonsin siya kit inaramid ko. Sana rumbang nga inaramid tadajay. Maawatan ka, Manong. Mabalin ko mo't kumalipatan tinapasama ka data. Tamabainak ka ni Manang Adora. Ngam ti problema kita kat masikbugak. Anya? Pawan. Anya ti aramida kita. Kagura naklaki ti dagiti dadakkel ko no agawid ka masikog. Ang mga nulaksiden dakpay din nga anak. Di ka madanagan. Tulungan ka. Saan ka baybayan? Ket sapay la ko matauman nugot ka iti singasing ko Daytoyan ti amok akasayatan a solusyon. Kasayatan para kada kayo. Anya dayta, Manong? Sakbay amadlaw ti sikog mo. Agpakada ka ni ti asawak. Ibagam nga gawid ka. Bueno, makaamukan iti rason mo. No sa dino ti papanam. Siyak ti makaamoy ti paginam. Aging gang agpasngay ka. Inton makapasngay ka. Alaak ti ubing. Ket ni Adora ti agbalin nga inana. Tulungan ka nga agabrod. Inton makaabrod kan. Di tanto umutin ang mapukaw ti komunikasyon ta. Pangasim. Tauman nugot ka. Sana ka makaturturog. Gapoy ti dayto anaramid ko. Ket ulitak ti dumawat iti pamakawan mo.
Tangayawanan ni Maylin, akad kadwan, bakit? Kasawak ni tatang nga isupay ti kadwan. Total, awan mo't araramidan na. Ken, tapno maliklikan, ti kanayon na panaginom na. Kat, no manugot lakit di anak ay. Apay kit di nasaan. Ay, maikawa ak nga agmay-may sama na nakanayon dito'y balay. Ingka katagida sa rin. Kalpasan na. Inak tumanan agtrabaho. Kaano nga rod tiyo umay ni tatang? Dagasekton, takasawak, sakbay ang mapanak iti trabaho. Ibagang umay tulatan dito eh. Nangalaam itiday tanga ubing malakay. Awan matungtungan ta mga punta. Dahil tangarot bakit? Ang biglaan ngamin ngayon bagada kanyak. Kasi mo't yan naganak, tabalasang. Isoday jay, nagbirok iti mga ampun iti anak na. Naibaga ti katrabaho kanyak, tabarkada kanu ti kabsat na. Kasta ka di. Anya day ta. Babae, wano lalaki. Babae. Sakluto ma. Oh, ate. Nagpintas nga ubing. Kasmut lang iti kapintas mo. Bakit? Nagpintas ka nagpudaw nga ubing. Apay ang nagampon ka pay lang, iti saan mo matakap-kapin ano nga ubeng. May mayat kumamot laeng, no ikanak iti apawa, nagtaod kan ka. Tatang, aday bagak kada kayo. Ngim, sikreto lang dahito ya. Ha? Anya day tabaraw? Pudpud nung apo ko yung tinsangpot kong ubing. Anya? Sino ti inana? Ni Maylin. Di balasang akadwa ni bakat ija story di. Aniya? Nagturid kamitten anang loko iti asawam. Kasano numaamuan na? Agabruden ni Maylin, tatang. Iso di nang tumaamuan. Anyalakit din ni tatang. Gaputan mo na nga, dak. Pimanaw manan. Ay na, bay ang kadilatan ni tatang. Uray kat sagpaminsan laang mat nga agaliwaksay. Manong Alex, manang Adora. Ah? Ni tatang yaw. Nabartak ija istor ni Nana Midda. Ha? Ibagbaga na ijay aputot ka ni Manong Alex ti maladaga ngayon sangpot na. Ano? Ado ka di ti tataw, ijay? Adu Nairanaan na panak gimatang. Kat nangag ko day tangay bagbaga na. Apay, pudno ka day aputot mo jay maladaga ngayon sangpot mo, Manong. At tinasayat, agawit kan. Tainak sukunan ni tatang. Nalaos tigura kanyak ni bakit ko, idinaamuan na tipudno, Mr. Lonely. Ngam nagpakumbaba aklat ta. Uray agkakasakit abalikas ti manggagakenkwana, inanusak ket nagkidawak iti pamakawan, iti namin ano adaras. Ngam uray nugura ti pakpakita na kanyak, impatig na ti ubing. Gapo tanaayat ken nadungo kadagiti ubing. Ita, agtawanan iti pito ti anak mi. Ket makunak ang napakawan na kon ti asawak, gapo ta nagsubling ti sigod, apan nakilangan na kanya. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko agyaman nakiti dahi ti apakasaritaam. Ket ti makunak, nagasat ka, ta napakawan na ka ni bakit mo. Ken ammom nga inator ti bidot mo. Tao tayo laeng amakarami iti basol. Ngam no si pupuso tayo nga kidaw iti pamakawan, awan papanan na, no di mapakawan na tayo matlaeng, tinakabasulan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alex, manipod Baguio City. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely, inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami ting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alex, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nariga ti kasasaad mi iti biyag, at daanak iti asawa ken dua nga anak. Katrugyak man ti agsalaysay, idi agpakpakada ti asawak amapanbangged iti syudad. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alex dito programa tayo, Dear Mr. Lovely. Kaya't kumati mapanmanggad ijay syudad, Alex. Iti kasta, makatulong akken ka. Nagrigat mo dito, itawan master ka na trabaho. Sa dinong aron ti pagnaadam, numamangkay jay syudad. Ado ti istein at trabaho ang mabali na serkan. Panawam dagiti ubing. Adamot ni nanang akatulungam ang mga sikaso kadakwada. Kasano, no ko nakasaan ka apalubusan. Pangaasim ko malakay tapalubusan, nak. Isupay mo ti masweldo. Saan ka madanagan? Tagawid ak matiti binulan. Sige man langan. Palubusan ka. Ngam binulan nga agawid ka, ah. Wen lakay, ikarikday ta. Tatang, sa dino ti papanan ni nanang. Ijay syudad. Anya ngay ti aramidin na ijay. Agsapol iti trabaho na. Kaano ngay nga agawid ni nanang? Intun addam kwartana. Kasta ka di. Mabayag ka di. Dahil tatijak maibaga anak ko. Anusan yung aurayan ti panagawid ni nanang yo. Napan nagsapol iti kwarta. Iti kasta. Addan tumaigatang kadag iti masapsapol yo into nagawid. Uwan tatang. Saan mo lata ko man na pinalpalubusan ti asawam? Nariga at numayadayo kadag iti anak yo. Nagrunak at babasit pa'y dagiti anak yo. Agpilit mo't nga road nanang. Ang mga nuaglibas pa'y nusang ko apalubusan. May mayat ko bamit lang. Ano iso ti mga sikaso ka dagiti anak yo. Iti kasta, saan amaya dayo tirik na dagiti ubinggan kwa na. Ala, anusan nyo kumalatan nga asikaswan dagiti anak ko, nanang. Kita niya pa hingay. Kapilitan na siya ti mga sikaso kadakwada. Agyaman ak nanang ah. Sana bali? Binulan kanumat nga agawid ni Margie. Kumusta nga'y bakit? Nakasapol ka kadimot langit ipagtrabahoam dita syudad? Wen lakay, aglako ak iti basit a grocery. Stay inak. Nasayat mo't nga rod no kasta bakit? Da kayo ngay, kumusta kayon? Kumusta dagiti ubing? Dayjay, damdamagan da no kaano ti panagawid mo. Sikapay la kumatimakam mo kadakwada lakay ah. Saan mo idabaybayan? Wen, bakit? Saan ka mandanagan? Tadda ni nanang nga katulungan. Napanmot gaya mi jay syudad ni bakat mo, pare Alex. Wen pare, kaya't namot ti mapanmangged. Iti kasta, makatulong ka no kanyak. Ay kat nasaya at ano kasta, pare. Saan ka di nga damat ni bakat mo jay syudad amang manggayd? Uwan pare. Iso nga rutin na kaamwak. Ta nakita na kanon ni bakat mo jay syudad. Stay in ka dimot ni bakat mo iti trabaho na? Uwan pare. Anti na jay pagtrabahuan na. At nabukod na kwarto. Mabalin ko pa iti makiturong ijay no kasta amapan ko sa rungkaran ni bakat ko. Apay, saan nga gawawid ni bakat mo ditoy? Agaw-awid no magagat nga gawid, pare. Ang sumadot, siyak ti mapan ijayan na. Pagpasyarak mo't langan Ay kat nasayat ang arod pare. Ta nagkita da bakit mo, kan ni bakit ko ijay syudad. Oh, adto'y ti parakan ka, Lily. Wow, nagpinta sa bestida. Thank you, nanang. Welcome, anak ko. Adto'y matiparakan ka, June. Sapatos ka di daytoy, nanang? Wen. Ala, luktam-tap no makitam.
Wow! Kita tatang, nagpintas a sapatos. Addan baro a sapatos ko, tatang. Thank you, nanang. Anadam tapno sana madadahil adagos. Tatang. Thank you, nanang. Welcome, anak ko. Adamot ginatang ko para ken kalakay. Iti kasta, ada usarem ama panidya bangkag. O, at iti kalugong mo, talo day ta. Saan ka kuman ang naggastos pa'y? At damot usarak di ta kalugong. Wen atap no masukatan mo't. Ay wen gayam, ni nanang. Adda duster na ginatang ko. Napan naglabay di waig. Saan pa'y matasimang pa'y? Ala, itad kuntulatan inton sumangpad. Ala nga ron, ipadas yun dagita ginatgatang ko para kada kayo, lilikan dyan. Tagluto akmat iti naimas asidaan tayo. Tulungan kan, bakit? Tanlula nga aldaw mo dito'y. Agsubli ka manay. Jak pa'y na ipahapas ti iliw kukin ka. Gustamat tindag iti ubing. Danda ni Dida kaya ti mapanag-eskwela itay. Aganos tayo lakay. Kitaam kat nakagatang akmat iti baro nga usardan ada trabaho. Sa bagay Alang arod. Agan-an nagkakanayon ni Jay Sudad. Saan mo abaybayan ti bagim? Wen, uray si kamat Saan mo abaybayan dagiti anak ta? Di ka madanagan kadakwada. Saan ko abaybayan dagiti anak ta? Sige nga rodan lakay. Agpakada akon. Apay matasaan ka makawid di tabulan ako na, Margie. Saan nakarod palubusan ti amok. Tawan kadwa nang agbantay dito'y grocery. Imikat dagiti daduma kadwami. Kasano nga rod na ita? Kailiw da ka pa'y dagiti ubing. Agpauitak laangan iti may gatang nyo iti masapsapol yung. May atlat na kumamit agawid ka bakit? Anya nga iti bagak ka dagiti ubing. Kasaumpay lang dagiti ubing Ipakaawat mo kadakwada ti amin. Ay, anya pa'y nga rod. Sige nga rodan. Ibabakon ti cellphone. Bye. Bye. Bakit? Rumbang kumamit nga ikanda iti day off ni Margie at adaket nga rod pamilya na. Anya nga rod ti maramidan, nanang. Kat saan da kanumot palubusan. Sa nabale, tanagpauit kanumit. Ay, na yan. Anyalangan nga iti baga dagiti anak yaw. Ipakaawat kong tulatan kadakwana inton sumangpet da, nanang. Hisapay namnamaan da sumangpet ita ti inada. Hawan nga rod. Agli day lakit di dagijay. Inton sumangpet da nga wanggayam ti inada. Ay, kaasimat dagiti apukok. Mangnamnama da iti awan. Apay nga sana nagawid ni nanang, tatang. Awan nga rod, tatang. Saan ka di nga itati panagawid na? Day nga rod, anak ko. Saan ka no pinalubusan ti amo na? Tawan ka duwada iji grocery pagtrabahuan na. Anya maton. Kailiw ko ni nanang. Kaano nga iti panagawid na? Day tatidyak amo, anak ko. Saan ko matan na nadamag? Apay nga saan da palubusan ni nanang nga agawid? Anya nga rod ti maramidan na nga anak ko. No saan da palubusan. Kunaklakit din no makita ko ni nanang. Oray siya nga rod, manong. Ala, saan kayo nga gladingit? Mapantayo jay iliinton bigat. Mapantayo irwar ti impawit ni nanang yo. Tagumatang tayo iti kayat yo asidain. Anya, saan ka man na makaawid ita abulan? Pasensya kan, Alex. Ado nga minti matrabaho dito'y. Iso asaan da kapalubusan. Amo damot nga da pamilyam. Imposible asaan da kapalubusan nga agawid. Anya nga rod ti maaramidak ngay no saan da kapalubusan. Umawag ka nga rod inton malam Inton sumangpet dagiti anak ta. Sikat ti makisarita kadakwada. Sikat ti agpalawag no apay asaan ka makaawid. Busy ak itikas jay nga oras. Sikan tulatan ti makaamo ang makisao kadakwada. Kaasimat dagiti anak mo. Kailiw da ka ko na yan. Saan na bali da kamot dita? Sikala ko man ti makaamo kadakwada, Alex. Nalangarod. Kat sapay la ko ma. Ta makaawid ka matan inton sumaruno abulan.
Dua na buulan asaan ang nag-aawit ti asawam, Alex. Anya ngay ti mapaspasamak ken kwa na. Tsaka mo, nanang. May samot ti rason na. Saan ka no palubusan dagiti amo na? Day tanga-tanga agpaiso ti rason. Imbagak pa nga rod nga umawag, inton addan dagiti ubeng. Ngam, di namot kayat. Busy ka no, itikas day nga oras. Sa kanulatan ti makamo amang kasao kadagiti ubeng. Apay nga tano ibagam ada kayo ti mapan agpasyari ti ayan na. Isupay ti plete, minanang. Kansan na nairwam dagiti ubing agbiyahe. Sigurado ang maulaw da. Tatang, saan ka di pa'y ngay mawag ni nanang? Saan pa nga rod, anak ko? Da kayon ang amin ti mangawag ken kwa na. Saan ko matamawagan ti number na? Apay ngay. Ang mga no at damat dakas ang napasamak ka ni nanang, tatang. Habayan nyo. No saan ko lata mauray ti awag ni nanang nyo? Mapanak iti amok, tagdamagak. Mapan nga min ijay syudad day jay akong parek. Baunag, apakumustaan na ni nanang nyo. Nakaumay ka mat, pare. Kaano ka di tinao di ana pa na mi jay syudad, pare? Nabiit lang, pare. Apay ka di, ada problema. Parikot ko ni bakit ko, pare. Saanin nga umawawag. Kanjak maten maawagan ti numero na. Madanagan ak. Amang ano adamot ang dakas ang napasamak ken kwa na. Pare, Jack ko makaya ti makibiyang. Ngamtangay si ka mati masidag ang nagdamag kanyak. Ibagakon kan katipod no. Ha? Anya apod no, pare? Pare, masikog ni bagat mo. Kat adda ka denden na na ijay syudad. Anya? Agpaiso ka di day tang ibagbagan, pare? Un pare, ni bagat ko amis mo tinang ibaga. Isumot lagayam, nanang. Isumot lagayam asanin nga gawawid ni Margie. Ala, saan mo nasagitan ti asawam anak ko? Agbalin ka na tibker para kadagiti anak mo. Ti panunutem ita. Noan niya ti ibagam ka dagiti anak mo. Sakla ko man pinalubusan ti asawa ka mapan ijay syudad, nanang. Saan mo mat nga amo akas tagayam ti arabiden na? Ala, saan mo napabasulan ti bagim? Awan sa bali nga akin basol no ti asawa. Tatang, ibagayo kumakada kami kanilili ti makagapo. No apay asaanan nga agaw-awid ni nanang. Uwan nga rod, tatang. Apay ngay asaanan nga agpakita kada tayo ni nanang. Anak ko. Diyak mo, no kasanok nga ilawlawag kada kayo ti amin. Ngam saan tayo siguro na napatag kininanang yo? Tano napatag tayo, agpakita ko mamat. Kaya ta sa wanday ta? Nalipatan na tayo ni nanang. Ala, saan yun napanunutan ti inayo? Ti panunutan niyo kat ti panagadal yo. Kaya't ko nga uray saanin nga agaw awit ti inayo. Ipas na kiulata ti agadal, ha? Hindi kasta, makalpas kayo. Ikarigatan kayo pagadalan, anak ko. Uwan, tatang. Agpadangadan iti kolehyo da June kanilili. Bilhibak matkan ka, anak ko. Gaputaim pamaysam ti amin mo kadagiti anak mo. Katsan kan anak asawa pa'y. Gaputan no makiasawa ak man nanang. Ang mga nusaan ko ang maaramid ti obligasyon ko kadagiti anak ko. Pagyamyamanak iti Diyos, tauray ka sa no arigat mo, na ikarkarigatam nga insakad ti panagadal da. Awan nanang. Ket addan ni John iti maudi at tukad ti kolehyo. Itapay laang, kablaawan kan, anak ko. Ita, agpadan nga da trabaho dagiti anak ko, Mr. Lonely. Mangrugi meten ti panagkapsot ko. Ket pulos adidak binaybayan dagiti anak ko. Ket babaan met iti Facebook, nasarakan da ti inada. Ngem addalata kanyak ti atensyon da.
To'y pagayam mo, Alex. Agyaman pagayam Alex, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, dahita ti supapak, ti panang paadal mo kadagiti anak mo. Saan danto amalipatan, ti kinasayaat mo nga ama. Ket sigurado, nga ipateg, ken taripatwenda ka, agingga iti panagkapsot mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alex. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.